Reka nongere mbasuhuze cyane mwese mudahema kutwereka ko mudukunda kandi mukurikira amakuru yacu. Reka nongere mbasuhuze tugarutse mu makuru agezweho yo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ni hano kuri Rwanda Info. Amakuru tubazaniye nari imbere kuri foro cyangwa se ari imbere ku mirongo y'urugamba. Na makuru agiye hagaragara mu kanya gato mu mirwano y'uyu munsi ku kibuga cy'urugamba yahuje M23 ndetse na coalition. Nituvuga coalition wumve ingabo za Kongo Kinshasa FARDC, wumve ingabo z'abarundi, wumve FDL, wumve Wazalendo ndetse n'abacancuro. Uyu munsi roti byagenze bite mu bice bya Masisi. Murabizi neza ko hari hamaze iminsi havugwa byinshi kuri rezo sosiyo cyangwa se social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati iyi coalition ya Kinshasa irimo irasatira Rubaya, irimo irasatira ahari ibirombe, bageze mu birometero ibi nibi, ariko intare za Sarambwe zari ziryamiye amajanja, intare za Sarambwe zari zirimo ziravuguta umuti. Nibyo koko bagiye bakora ama infiltration, no kuvuga bagiye bacengera ahantu bakagira mu bice bimwe na bimwe bisatira bira bice bya Rubaya, ariko ubungubu amakuru agezweho nuko uduce tugera ku 10 twose muri teritwari ya Masisi M23 intare za Sarambwe bamaze kutwisubiza, bakubise bikomeye, bahabije bikomeye umwanzi aduyi. Iyi coalition bayihabije mu buryo bugaragara. Utise bimeze bite, operation yagenze ite, niyo mbazaniye hano mu mirwano y'uyu munsi rero yahuje M23 na coalition. Ubwo nivuga coalition wumve FDL, wumve FARDC na za Wazalendo ndetse na FDNB igisirikare cy'u Burundi. Bivugwa ko mu rukerera hari special forces za M23 zakoresheje ibikoresho bigezweho, bakoresha ibikoresho bihambaye, bakoresha intwaro z'akataraboneka ku buryo ubona ko ku mbuga nkoranyambaga abo muri coalition bahahamutse, bahise bayabangira ingata. Rero M23 yabashije gufata amatekwa n'ibikoresho byinshi. Ubu imirwano ikomeje yerekeza Gatoyi, ni muri Masisi. Murabizi neza ko n'ubundi aka gace ka Gatoyi kakunze kuberamo imirwano, ari naho bagiye baturuka, cyane ko uzi biriya bice iyo ufite Masisi udafite Warikare biragoye ko n'ubundi wabona umutekano wa Masisi. Kandi murabizi neza ko muri Warikare, muri ari amashyamba ya Warikare haracyarimo coalition niyo ihari nyuma yaho M23 ihavuye. Wakibaza utise uduce M23 yamaze gufata nutuye. Harimo agace ka Bukinanyana, harimo agace ka Gasenyi, harimo agace ka Bushiha, harimo agace ka Bukumbiriri, Nkonkwe, Runigi, Kalunga, Nyakigano, Miruta, Mushobeli na Kavuta. Aya ni amakuru agiye hagaragara ndetse anashyirwa hagaragara n'abantu bakurikirana cyane cyane bibera mu burasirazuba bwa Kongo, barimo umunyamakuru Steven Wembi. Muramuzi cyane kuko akunze gukoresha cyane X, akunze gukoresha cyane Twitter, yahoze ari Twitter ayikoresha, ndetse amakuru y'imbere ku rugamba ayabona mbere. Murabizi neza ko niwe wa breakinze ko ikibuga cya Kisangani cyarashweho, ndetse ana breakinga ko n'ubwirinzi bwa kiriya kibuga n'ibyo byari biharinze nabyo byatwitswe. Kugeza ubu amakuru ajyaga hagaragara nuko nta bari bakabyigambye, ariko bakavuga bati se izi ndege barashe bakaza bakarasa za Rumangabo, bakarasa za Rubaya, aho abo barashe bo ntibabasubiza. Icyo ni ikintu cyo kwibaza. Ariko ku bakunzi ba M23, ku baturage ba Masisi, ikiriho nuko ubu ngubu byibura bagiye guhumeka. Umwanzi ari kugenda ajya kure, kuko ku mashusho dufite biragaragara ko bahafatiye iminyago myinshi, bahafatiye imbunda, ndetse yewe biravugwa ko hari n'amatekwa zafashwe. Kuko nk'ubu ngubu inkuru iri kuri Bwiza iravuga ko ingabo z'umutwe wa M23 kuri uyu wa kabiri tariki ya 26 Gicurasi zigaranzuye ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Kongo Kinshasa.
muri teritwari ya Masisi. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Kongo yemeza ko AFC M23 yafashe uduce 10 namaze no kubabwira muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu cyumweru gishize nibwo AFC M23 yambuwe na FARDC ifatanyije n'abarimo FDR na Wazalendo utwinshi muri utwo duce, ndetse iri huriro risatira agace k'ingenzi ka Rubaya gakungahaye mu birombe by'amabuye y'agaciro. Ibirombe byababaje cyane ubutegetsi bwa Kisekedi kuba batabifite, cyane ko murabizi neza ko hanagiye amakuru hanze ko ibi birombe bya Rubaya ubutegetsi bwa Kisekedi bwari bwabyemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru atandukanye yemeza ko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aribwo AFC M23 yisubije turiya duce. Niko amakuru ava hariya yabivugaga. M23 kavuga ko yakaniye itagomba, nta muntu ugomba kugira Rubaya. Ngayo nguko rero, ngayo amwe mu makuru yari kuvugwa ku mirongo y'urugamba. Natwe turahababereye, tuzadukomeza kubagezaho amakuru agezweho. Imboni zacu muri biriya bice byo muri Kivu y'Amajyaruguru ntago zituje, ntago ziryama. Isaha ku isaha zirajya zizamura drone, zizamure amantena duha amakuru. Natwe tuzajya duhita tuyabagezaho hano kuri Rwanda Info. Ndabashimiye, mukomeze mukore subscribe, mukore share, ubundi amakuru ajya bageraho muri abambere.